Кырымда бу Рамазандын соңки ифтарлары кечириле ве бүгүн биз Терекли Конрад коюнун жемисине мусафирликке келдик. Соңки 2 жыл дебамында ерлі мусульманлар мында жемини өз күчүнен куралыр. Еще 2 года назад на этом месте был лишь фундамент, а сегодня уже красуется здание под крышей. Это случилось благодаря усилиям местных мусульман, которые все вместе трудились над возведением долгожданной мечети. Koyumuzun cemaati buna o'zingiz ko'ryapsiz başladılar yapmağa. Başından sonuna çık bu camını. Sonuna da çıkmadık. Ne de olsa Allah'a şükür bu kadar iş yaptık. Çoğusu yaşlılar iştirak ettiler. Koyun cemaati akçı para toplap verirler. Şu paraga bolet yapamız. Sponsor kıdıramız. Sponsor tapsak elbette yaxşı olur. Ondan da tez olur. Местные жители собираются в мечети заранее, чтобы вместе прочитать молитву. Тем временем во дворе для всех постящихся готовят ароматные угощения. Biz iftar içemiz, mına kızlar, ballar aş tayarlaylar. Kısmet olsa bek lezzetli olacak aşımız. Allah kabul etsin. Biz kullanamız. Sağ olunuz kelgen için bizim Терекли Конрад коюнге. После заката солнца звучит эзан в еще недостроенной, но уже такой родной мечети. Постящиеся поднимают руки в молитве. Первый глоток воды кажется особенно вкусным. Мужчины становятся в ряд на намаз, чтобы затем разделить трапезу за общим столом. Orada tutanlarga Allah uzak ömür versin, kavli sağlığı versin. Okugan duaları kabul olsun, sevgen niyetlerini nail olsun. Biz de niyetimizge yettik. Mına özümüzni koyumuzda, mına böyle camiler kuruldu. Çok sağ olsun bizni ballarga, yaşlarga, fundamentten başlap mına böyle işler yaptılar. İftarımızı teşkil etkenlerge çok sağ olsunlar. Tutkan orazaları Allah kabul etsin. Herkesge kavli sağlık, uzak ömürler versin.